BJP ST Morcha Tumpen Ingdeng Hini District Executive Meeting ke padopon. Nijang Karbi Anglong Taradubi Sport Uditiram Hulalong. BJP Sidul Tribe Mate ST Morcha Atumpen Arkoni Phaikre Sirkep Arni. Aduntu Angdeng District Executive Meeting padopon. Labang so Mealong West Karbi Anglong ST Morcha Meipu. Roman Taro Pensi Mei Charipon. Laso Along Alihiaman Pen MLA Bidasing Ingleng. MLA Rup Singh Teron. Yem Prabhat Chandra Taro. West Karbi Anglong BJP Amei Pura Dibrong Hang Pen Chenglok Ahin Pen ST Morcha Along ke claim duna bang Pubang Piatum Chetong Dun Pen MRDP Dunlenti Lason Sila Bangso Aduntu Executive Meeting along BJP Asong ke Pangtang Jia Putak Chethan Chimumpon Lapen Anutin Sitame Mesen Aoda Dur Mesen Me Et Pen ke claim Ponjia Pan Sitame Bidi Sore Chipi Ponenti Jingthong Pen Long Ki Benang Kilometer Malong News Itu pinidak Muslim Karbi Anglong, West Karbi Anglong lo, ST Morcha, Bharatiya Janata Party. Itu mendak ini yang deng executive pemain pada polo, si abang executive pemain, mesti sirkep dan mandor sirkep dan presiden sirkep dan lo, itu mendak lo dan ketua itu, sekoi CM Pancohan lo, dalang ni kam tu bapa jenis si, itu chief guest. Tumbi desing leng di pool kalameli ben tamutu dak sultiron utang so kalameli tamu Cardinal Thomas Council yem Prabhatan ro tamu ben itu kan mission party pesan bagi claiming kita poni alam ke depan tan pecini pot alam depan curu persi itu langsung pini meeting bagi supaya pot kau Tante orang tu mesti kau ansih pinya citong. Mesti sirkep do West Karbi Anglong 9 model president do secretary do dan model parents body model sama citong do almost delegates 150 itu dak pini so kurang lah